Kublai pi baro. Sajisen biang ke barang Katolik hagaleg ke pertai kawan haga spotlight namar hagi social media paper ban ki news keleng ke pertai ki priang ki kubor ki headline ke baong Pope Francis ulasya ekeleng do ban kerku ye ki same sex union ne ban kerku ya jing shokha jong ushendrang parashendrang ne kenthai prakenthai to ne pai la ka dei ne kap dei kumta. Pope Francis is hinting at the possibility of priests blessing same-sex couples. The Bishop of Rome seems to be opening up on the church's attitude towards same-sex unions. Pope Francis suggesting it might be possible for the Catholic Church to bless same-sex unions. Kaya ka story pang gaji sa priang jong kane ka kubor. Ka story kalong baha khatway tarik jong July arajan arpulai sangun ki cardinal na Asia, Europe, Africa, United States but Latin America kilabo ya katokat ne teli kijing artatin ne kijing keli banwa jing persyai na Pope Francis sipang katokat ne teli kimat kantubru ya kijing kerku ya ka same sex union te haka tarik Oktober arajan arpulai skinengkong na permit no ya kithi jong Pope Francis da ka Vatican's Dicastery for the Doctrine of Faith kabujubab ya kini kijing artatin jo kini sangun ki cardinal kibakli spang kimat paper kantubru ya kajikarku ya ka same sex union nek jia tho jo shendrang para shendrang nek thei para kan thei nek jia tho jong ki LGBTQ hagata shithi Pope Francis jubab ya kajing artaten jo kitai cardinal spang kajikarku ya ka same sex union dak bau tho komni ngane tho ya phi tangi kibat kibron kam Hendrai pilang puli detail ya ke English berkasih translation ke Bangala post harum haga description box. Kabanengkong Upo Francis utho baka jing songkurim kadai ke jingaso apeleng usendrang baka kentai ke bepe na kuipat ke jingaso ne unions. Kabar ke jing songkurim kadon ya ke jinglong ke bakarpang om tang kum ke kerteng But omla setia berpenderkam ya kaya kantin jing chong kurim hakwe pat kijing yaso ni kijing shongkha kabalai kabalang kakiar na kano kijing la niam kaba long persya ya kijikai ni kijing jongka but ya kijing la niam kiba pentharai ba ka kaba mne setia kijing chong kurim on tharai no ba ka dei kijing chong kurim kabasau ha kijing dei jongi kinong syarai mensem bat kibriu ngidei ban balance ya kajing kerda ya kajing shisha da kajing sebun kajing aisha kajing sauto kajing bat kajing ai mensim kabasan kakam syarai kabastat kadai banda bishar bha don ne em kirkum kerku kibam sim la pasauto bakla ya kajing mud jong kajing songkurim haba kibriu kiwan kerpat ban sya kerku kaban riu ngimdei ban syukot nang pop ya kibriu klaim da sauto ya kadau kiba la ban kata ya jing long jing man jongki kabanyo karai ha ka kam sharai ka bastat kam dei setia ban long ka ain solensar ban om baro ke dei ban setia da kanun lo ne da episcopal conference na ba ka jing im jong kabalang katoy lang babon kilanti niyo i hang ne Pope Francis Niwi hang ne Pope Francis uyang scam hagi jingkai jong kabalang hang bai dei bagi shong kurim dak bau tho bagi shong kurim kam dei tak kerteng kabala penun kam hakano kano kajing so Henry kajing shong kurim kadai kata ka pura ka scam kadai kajing so kabamla penduk pendam habdeng usendrang baka kentai bat kadai kajing so nak benta kajing kha pendroi Upo Francis uklap tho setia makiling do kini berkerku ne kimne berkerku ya ka same sex union ne kajing shokha kanthai pra kanthai ne sharang para sendrang ne kajing tho jong kita ki LGBTQ uklap tho ruba don kam permi no ya kajing le nem bakarpang berkerku ya ka same sex union hakabalang Katolik kene kajing atatin jong kita cardinal kalabendai nakadau bah kasipau tarik umaj arjara pulai ha Germany kladon ke German Synodal Way hakaba kiladon ke jiaki apdeng kato kaningut ki delegates kantubru ya ki bishop ki bakersyan badai bandon no ya ka jingkerku balong official hakabalang ya ka same sex union na ki arspa arngut ki delegates ki badon hakata ka synod tang khasangut ki kentai ya kata ka jingkerku ya ki same sex unions kan bakwepat ki pediang nikim ong e setia
Kumbalong mentahi ha Germany bat Belgium hang ni hang tai don ketok ningut ki bishop bat ki lengdo ki balakar khu ya same sex couple the same sex union bat ki ba penseluruh ya ki wei balnek kumta kumi kini ki ki baji ha Germany bat ha Belgium ngi kup ka balang ni di ban duajur na ka bentak balang ha Germany bat ha Belgium baru ya ki nongilam juga tak balang Henry kumbalong mentahi kabalang Katolik Solansar kam pediang setia ya kani namar kabalang kadang bat haru bentamene baka same sex union kadai kapop bat uno lendo umla menkerku ya kapop hagi social media ya pen priang ya kani kuboru kikran da kabagi tip tho ya ke Pope Francis Ukraine bat pen priang ya kubor tang balong sensational Dari kubor hagi social media kiba kelain ru ya kikentin ju pop pesotho baklai ngi karkum kabalang kajika jungka kalong baka homosexuality kam de ka pop holiday Henry kajingle pat ia kam kumpan songkha sendrang para sendrang ne kan thai para kan thai kadai ka pop bakrau persya ya ka hukum jong blai Yesus Kristus jenama amen